ukurikiranye icano y'Abakenyera TV ngiye kukugezaho uko abagaba b'ingabo b'u Rwanda bagiye basimbanwa kuva muri 94 kugeza ubu ngubu. Uwa mbere yabaye General Sam Kanyemera, uyu akaba yarahereye muri 94 kugeza muri 98. Akaba yaraje gusimburwa na Lieutenant General Faustin Kayumba Nyamwasa, wahereye kuva muri 98 kugeza muri 2002. Uyu nawe akaba yaraje gusimburwa na General James Kabarebe, wahereye muri 2002 ageza muri 2010. Uyu nawe akaba yaraje gusimburwa na Lieutenant General Charles Kayonga, wahereye muri 2010 kugeza muri 2013. Nawe akaba yaraje gusimburwa na General Patrick Nyamvumba, wahereye muri 2013 kugeza muri 2019. Patrick Nyamvumba nawe akaba yaraje gusimburwa na General Jean Bosco Kazura, wahereye muri 2019 kugeza muri 2022. Uyu nawe akaba yaraje gusimburwa na General Mubaraka Muganga, ubu ngubu akaba akiriwe mugaba w'ingabo z'u Rwanda, uwo bita CDS.